Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginanaka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan? Makabanog nga raod. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon kalakay. Ngam saan mo't? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay da nga agkuy-kuyakaw. Oray saan da nga agtrabaho at dalat ta kwartada. Talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabannog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita'y kakaduak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan nagkagtrabaho. No kaya't mo di isikan tagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talaga nga dasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingam paylaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka manin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaun. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar ka iti kanam ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong, may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabala ko. No nagabrod ka kumangamin ide, di nakaurnong ta. Si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day ta Sana balay tanadakwartami ikanda kayo. Malaksid awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayon dito'y balay, tapno saan yun na problemahan ti kanan nyo? Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaun tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay tidyaw, pagyamanan may. Tanay, bakitan ni nanangyaw, lakayak matay. Kasapula kauntiin na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw? Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak ang mga nodamaited mo akwarta anak kaw. Awan nga min trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no, dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi.
Ay kat pagyamanaklat ano manot ti maitid mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasidamit. Wan amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apay ngay. Sayang. Nagadupay dagi jay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Lito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimos kakapsat. Maasi kayaw tilakaya nakaskanyak. Nakapsuta kaun. Adon tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung awan no jak aramiden ti kastaw saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa no kakasti abanag. Ay. Sumur ka kiti kanya kitun bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. Mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. May mayat tagpalama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio. Palimos mamait. Palimaos. Ne. Sikamat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla ha? Ito hoy. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo.
Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamok ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau kapangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong agpalimos. Pangaasi yo kuma, tatang. Adaw, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urnong akiti kwarta, bakit? Imbaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit di nga aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Wan man pare. Nakitak nga men tay wheelchair yaw. Di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. No nanduma kumapsutak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko apag pa-operaak. Amangan no adamited mo nga. Uri basit la tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain iti kasdingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngam saan lata makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Agtripli adagos. Anya nga data? Jay papapanak, tata. Dakkel kitaya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tang. Invest ko nam. Sa ita, tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata.
Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Tag-retire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung ngagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasanungay. Katjak matamot ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw. Makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kit sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, saan na mapukaw? Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na. Mayata. Wow. Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado akwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumanjay kwartak. Sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagal na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong.
Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw, apay adita pa'y ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag nito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas jay si daen ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbi ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakna nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga madakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngamdimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngamdi na mangal-ngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamang ano at adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. O may naksuksuko na nan. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay sutipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay.
Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin tak. No saan kayong impang pangag ide. Kitagyaman ak nasaan dak abinaybayan. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay, anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan? Sumragak Sayang mati aldaw ko no jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama. Nakaluto ako. Unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagi ti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbyagda lata. Ang no da tayo a pobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyagta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. So adyak mangas asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmat. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Wan nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang, ta nakabantay ti bus tayo. Wan nga ruda. Agkanta ka man kit di manan, Beltran. Pangikat iti banog. Oho. Tangdanan dak atag kantaak manan. Wan, ikanda kay ti pang merienda, pare. Agpasaw. Wan, pare. Ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka. Tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko ti oras na danunen ti inak isisina panawan kan dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Wan, pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unyod peso. Talagang ag-viral day ta. Ta napintas nga min ti boses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang, pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkantakan to pa'y, pare. Tay-upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Wan, danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Handa dito yung kusina na nang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko, aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdama ganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Angam ti kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamot tin surat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilibdakan ka. Wan mat ka di ngam nagadon tin nyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang.
Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? Iso asaklangan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa eh. Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ak. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta kan to. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos. Agsasaro nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabing, apay, di ka pala maturaw. Makarungrun ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo? Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapa-in love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasaya at matlat ta. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho k noy mi. Sayang mat kami ti maswildok no aglanganak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akon. Ay, awan rakas na, ta awan mo't nobiak. Sikakidi amangan no adan nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, wungayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawit ta iti balay mi. Yam amu ka kanang iti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samay. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud akla unay nga minamang yamam mo kan kakadang iti dadakkel ko. Kabagays, kanayon samat na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga eh? Diyak amo Adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana. Iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media Adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta di ka anakak. Italang matmanad nga irwar na na di talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso nag-viral. Kahit apay saanan ngagtrabaho. Din samat mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsin narak ngam ti mapan nagtrabaho.
Ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tiyag trabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan sidan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol iti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa ikit di daytoy apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan na? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairwam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng agtrabaho kalatta, anak ko. Saan na? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta tapno umadupay ti fans ko ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita tayo di plaza, tapagam-amuan ta. Kaya't ka ngamin makita iti personal. Ay, kat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain dayta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka ak amain in love iti singer. Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaong daytoy. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka itan. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Busy akbot nga minan nga kankanta. No, adda ka sa pulam. Di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaanak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa'y nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa'y? Pampanunutot nga min ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybayan ti inam nga uri agasawa tanto? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta kumagganat. Adan samat nobya jay anak mau kabagays. Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ng magkibkibin da. Kuna namot akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagays. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngam kuna namot nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amang ano isukat nak daw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta irukma ti bagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga no nagkasaratan. Ang gurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat na si kati aggastos para iti panagkasarta. Okay nga rod. Si kati makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag paiso kanyak, Beltran. Fans mo laang dagijay wano nobyam.
Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sa bali tay agnagan iti Noyme. Sa bali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwada. Bagbagayak la ina, takababain mo. Kanayon dak na itkan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam. Saan nga rudo na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At damang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthyak? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak magkadag iti gagayam mo Ibagam asyak tinobiyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa mi tirupa. Ha? Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay ngayon nagkamtinobyok. Anya nobyo nga ibagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbaga da ita babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamot, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko ti naulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Agyaman ak, ma'am. Ada ka di down payment? Ay, ada tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, agyaman ak, madam. Anya trabaho mitayan? Awan, ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello! Umay kapadigwan iti sidam, Beltran. Ay, agyaman ak, ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Balong agberbero kitagbali na. Katakunay-nay na. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang ka, no? Nga oray sinyo akon. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang dito'y. Adapay sa bala papaabangak No kaya't mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mo't ngagpaiso ti may sapay abalay apapaabangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, dadakkel nga apartment tagitoy. Kan adapay transient ko iti bangir a barangay. Nagadumot ti papaabangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsin asakit ko. Anyat sakit mo? Ay, ada kanser ko. Kahit saan ka nun maagasan. Urayak laangan ti patay ko. Anya?
Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da ditoy balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak, baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana pala, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ngagdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglambang ka pailaang wine! Ha? Isilid ko ti paglambangam! Nay, apay apaglambangan nak. Belinda! Ada kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan! Umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni Tisilid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka na tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito? Ay, Ala, lalaki. Tulungam ngagimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikat ilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi ta talon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanon ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulan nakpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Panay, nimbag tanagawid ka. Kumusta kan? Apaya di ka pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod, at di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga'y ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya kan, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatan. Baka agsikugak. Saan? Di ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyan nak. Sorry talaga, wen. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Iso nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Iso sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuen. Urayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka? Orayan nak amabalo. Anya?
Inka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ko ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, adyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na? Wen nga roda, isuan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya kamuano agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot ti istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay ka anakak ano kasta? Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay, awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay X na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tadta ti kasar da, uncle. Siyak tinobya nang sa balit ti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadyamong na isunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wan, uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay. Tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kanawanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela. Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. Sige, sika ti makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Awanan, uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na, tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, uncle? Basta likli kam pa'y laabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Sublianak tumutlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apadangay katag sinada. Sigurado nga sublianak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod Mary. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak jay ex ko, uncle. Maturo ka nang hila, tayo nakpay agpaangin iji teres.
Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wan. Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus jay asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madaragan. Kapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas napola pa kisama ak ti asawa. Tapno sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalat pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali, agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin nga Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to kimakadoktal iti aramidan ta. Kano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Iso nga orayan na, Kwen. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan 2 taon siguro. Sana bala mabit lang nga orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya? Wen, iso nga anong ti aguray, Wen. Orayan nak, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan, dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaer ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa'y? Baro akpay tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiyak ngamin ti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam kayat mo jay ka anak armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary ket nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain sa amat tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim lata nga arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod, padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kastati ko nam, sana klata mapukawan tinam nama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata, Mary.
agsardangak to siguro, yunton makiasawa kan ti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek kat nasingpot abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, Uncle. May mayat-mat nga dayo ni Derek ang jay ex mo. Anya mat jay ex mo nga ay istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklonam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Man-manaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lat tayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan. Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko amapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. When love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, oray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siyak No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa bali mat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, Wan. Urahin na, Wan. Wan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay, Wan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyara na ka, papanawa madagos. Hang kang agdanag, awan matlang tirik na kanya na, si kalat tati panalo ito'y pusok.
Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron, di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan tayo matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, gumatang taman iti motorsiklo. May mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokan. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Hindi ko madirek ti kayat ko aparakin ko na. Nasingpot. Nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Taamang ano ada makakita. Naimbag ti motor. Saan dauna niya mabigbig? Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagurayan, Mary. Mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kung ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabale. Urayan nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka, Kat boyfriend ko, uncle? Asinaw, boyfriend mo. Taga-anaw? Eh, taga sa bali nga ili. Limbag ano, nasingput-mutlaan. Uwan Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga numaulay, tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mere. Andiat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan masikug samad tan di ka anak kam.
Ay abam nga rodan tinobyam dito balay, ta kasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga min tadta, Uncle. Ay basta ibagam, ta kayat ko makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, hindi pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmat la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Nagamit ako, paray. Itunod ka na, paray. Tanay, naparsagkan. Ursaan, maturog ka niti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Eugene. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amadla to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya? Anya ngay itan, agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle. Liblibas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahan ka anakan. Pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, katinlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, at na umawawag. Sino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Song bata mo, dadak dito iban nyo. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pauitan niya. Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito Isun din nakairwamak. Ay wan, where is nanangay? Ana, agdigdigos pailaang anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pauit ikuyog you the tatangkan ti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay, katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again for your pauit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko.
Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye! Bye, anak ko! Take care always and God bless you, anak ko! May sakamat nga umaningles, inay. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anyat amom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyakto numabalo Naay, nagalas ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makichatagpay. Maki-video call akpay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyum ka dijay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na, awan magkididakas na makiboyfriend na. Tabalasa nga mat. Pudno nga danak ko ng balasang aklat tatawa maasawa. Wen matkit di ngam ni kita di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga single ti nobyom. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta kit nasayaat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amuna nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos lang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Anyat naknakan mo, inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakitay. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga noalaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakitrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsorom ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan ada English ti sauna makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalain. Si Kangay. Agbakasyon ka magtag. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumang gaya magpaparlor, tapno napintasak mga biyahe,
ijay to Pilipinas ang ti pagpaparluram, Sofia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak ngagbidyo. Masapul mo ta presentabli ak ngagbiyahe, ah. Tapno ko na nagiti makabuya iti pusko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay nasaanan nga uso day ta pa-humble-humble dalain. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama kon gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama kon. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumting to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan ah. Sige, tagpabiro kak ijay kasinsin mo anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da kauna yan. Uray siyak mo, ha? Mailiwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to di anak ko, ha? Kadwayon to amang sabat kanya ki airport, ha? Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, Maray. Awan, ngam kayat milaang mo't ati agparaman. Tapno maramanan nyo mo't ati kapas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit diti trabaho na ija abroad ha. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madagdyang yung nagamit na tipupus na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya? Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay? Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay? Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan to iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman ak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sakan to nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng. Come here. Don't be shy. There are so many food here. You go and eat na. Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad ditaw, may kawa da makangag iti English asaw. Unay kayo umutan.
Kontrabida kayo man ako na akong tatang. Ay, Nana Bebang, you call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo idi kalman. Winara sampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't ko nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Intun maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga agplight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawag ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak kumamag, tapno maipakat ko ti English ko. Ipapas yun to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na, nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadimo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumaray. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali na manugang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na, apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Kan apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat amo ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema.
Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta na ag-flight. Anya, kasano daytan nga eh. Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ilako tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang Janobium nanang, di ure upat ti sukat nantaw. Mano ti masapul Janobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro Januang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka, bakit? Impastor mo? Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga ija ti pangipaspasturak ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Ag-flighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat dyan nuwang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay nagilimod kayo kanyak. Ay, lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Kit iso adimi imbagakan ka. Ta sigurado ngamin adi mo kaya. Nangusaran niyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan niyo. Binulod ti nobyok nga afam. Tatang, sana balit ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng. Apama na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anobyam? Tatang. Nagka-problema ngamin di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kaw. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan daytay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobyo mon, Sophia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Naala nanti kay kayat na awanan. In black na kaan. Nga road. Dapat ay pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pay jab road. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man nga aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sopa kasaran nak. Nga agawid diti Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng yung agina.
Anya kayo matang! Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn ijitalaon? Tanya nga ikatawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho ijitalaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyaw. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Diyak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano ko liglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Tarasin yaw! Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ang mapasamak ti kastalor na. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumaiti pagbayad tangay. Basta, di mon problemaan da ita. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan, uno. Narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang, tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasar ken kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan tumaurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang. Ano kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka tapno may kasar mo tinubiyam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam idiretsum mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa ngem awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. Anya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo amasakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na.
Ipapabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyanan na. Natulagan ti kasartalor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may. Ta umutang ak. Ala, kabutbuteng samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno? Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. Jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, tasidagan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Aganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon nga agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat adda na diskitaramaw unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imut-mut na iti daduma akabagyan tayo. Naimbagpaykat na kitay saan tayo akabagyan ta pinautangan da. Isuda, imut da. Jak to awisun ida, intun kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan intun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makaamu ka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Uy nga rot, insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na, insan. Day talagayam. Nay, mabit lang, insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kin ni nanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga minjay sakit na. Diyak amu alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak amu madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye no di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan mutan di pan nakakonfine na.
Anya klase ti panagpampanunot ti adaken ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngem itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutaw. Ay ket naganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsot. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwaren adagaws. Tanay, awan ipakan kon kanagiti ginatang ko ama parti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kon kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan? Ore, 2,000 lang, insan. Awan paimot ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wen nga raw. May na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ang tibagiyaw. Ituloy tayong tikasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Nyaturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga eh. Ang mga mabanglas ti taraon maluto adagaos. Saan, tatang? May mayat masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo, sir, tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga, sir. Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyen nga Apay, anak ka. Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami, tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw, anak ka. O anya, adda na kuntak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, kasano nga ro din? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno.
Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data? Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno ita angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mo nga may angkal? No kaano pa nga ganat ang mga sawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Ket ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay kumaat tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay ket uray rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay, duapay met abagyo, agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay, namin anon napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manan. Ket no kasapulan aket ipuspon tayo. Ay, huston na ita puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo ka di ti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mang kasar kadata. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado urag iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Ket, nagpigsa nga rod ti tuto. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo laninang kaninong ti simbangpot. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspong ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpitak. Kasano day tuyon ngay. Kun may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung na masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na utang mo ta usaran mi meten kasinsin. Ay, kasano nga taday to yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga rodaytan ngay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa akita. Nagitay nakautangak dagita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Ket amumot nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Tasangwom dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida.
Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo ginangtad sagwa 150 pa eh. Awan na talaga, pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Ay, makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababayin ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kung ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidag.